tu je sa mnom Stojana. Pokreni kameru prema njemu. I danas ćemo mi da gađamo prečke. Tu je prečka. I opet, on će prvi da gađa. Koliko šutuje? 10. Po 10 šutuje, mora i 5. Po 5 šutuje. Ne, šut! Ne. Uzao ovo sam. Ko šuta, znači on šuta 10 puta? Ne, 5 puta. Pa i onda 5 i ko više pogodi. Možda će sad popiti. Ništa, još 3 put. 2 put nije niš pogodio. Još 3 put. Ništa, malo fali. Ne loži se. Ne loži se. Ljudi, to se ne loži kad budu sada. Još 2 put nije, a ništa niš pogodio. Ništa, još jedan put. Loži se još jedan put nije. Ljudi, ja pogodio si 5 puta. Još. 5 puta. Jo. Ovdje imamo po 3. Pobjednik sam ja! Ajde igra još jedan. Ajde bebi, ajde. Put. Pogodi evo svoju. Još jednom, znači imamo opet popit. Moje već pogodio jednu. Pogodi drugu. Ovo sam treći. Dobro, nije treći, ili treći je promašio. Dobro. Ajde još, koliko još? Još jedno, da. Moram ja sad vidim pomoći. Dobre. Da. Veliki bod. Ja, to sam provati čisto vidi. Ljudi, sad da smo provati, ali prešao ti. Jebem ti. Ljudi, sad me je pobjedio, a sad će moj brat da igra. Brat protiv ovog konja, pa me sada poderao, on sad gađa. Stojan prvi, dobro, ništa. Ljudi, ne znam da dobro vidite, ali se dobro čuje. Evo lopte. Stojan ponovo. Ništa. To je bila prečka, sad imamo pol. Evo lopte. Evo Stojane. Stojan šuta treću. A jedan put je pogodio. Treći put ništa, još 2 put ima. Ništa. I zadnju. Stojan se priprema za šut. Veliki šut, ovo je prečka. Moj brat ima 5 puta da šuta, evo ga. Evo, Real Madrid je tu na šorcu. Stojan će budeva, ostaje na gol. Šuta brat, prečka. Evo prečka. Nemo u mene šutat.
Bravo, sad šuta. Robola prečka je otelja. Koja je treća? Da, ajde. Onda imate 2 minute, onda po 3 sad ćete šutati. Ajde, imaš jedna bola. Ajde, super. Koliko je sad? Jeste pobjediti njega? Na četvrtama. Ti si njega pobjedio? Da, zadnja. Aha. Ovo zadnja. Vrati sad šuta zadnju. Sad je Stojan pobjedio, sad igraj drugu rundu. Sad po 3. Pa ja sad 2-2. Sad po 3 se šuta. Prečka. Stojan je ga pobjedio prečku mar 2 put. Stojan šut promaši, još jedan put ima. Promaši. Stivaj. Jedan put on ima. Eto, Stojan je pobjedio ponovo. Eto, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala svima što ste pogledali. Ako se svidio, ostavite